Sano mutanga bagi coba ongkorka habu bagera Hani busano mutanga bagi coba ongkorka habu bagera Luku chong raja nama tihi mai mantha jadi na Luku chong raja nama tihi mai mantha jadi na Chini hanu tei sung jaka Dokhani bukai bumur kemakha Chini hanu tei sung jaka Dokhani bukai bumul kemakha Ubagera se hanu tei manai bini tikangbai yang mamasina Ubagera se hanu tei manai bini tikangbai yang mamasina Hani busano mutanga bagu Khwlaikha আছে দিন Khwlaikha Sono Khwlaikha আছে দিন Khwlaikha जों सेपेले जाखा जों कबजा गै थांखा जों सेपेले जाखा जों कबजा गै थांखा Asrambari Constituency chini bike rally ni बोल मैसेज का थानसा मा तंनाय यूनिटी मा तंनाय एवं थानसानि बिसिंग से जों जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स स्टेट होल्ड ऑल आर डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट नि थानि जों प्लेस खायमाननाय एवं सेंट्रल गवर्नमेंट जोंनि थानसानो लुबैसे जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स and the state holding demand of a fulfilled claim. And we want to give this message to the entire state, Ibramoka, YTF, EWF, Chini joto Sankrak Jikson, joto Constituency, Omo Khwlaikha, Thansani message, Renami Bagi, bike rally, car rally, mass gathering, Chini Khorangnu Mati Sanai, and this is just part of it. And I am sure after this bike rally in other constituencies also, our warriors will follow the same process so that the message of Thansa and constitutional solution is a demand with the central government. And I am sure Chini Thansa will be central government demand na fulfill mate bike rally khlainai chini sankrak jikson borok lunch khlainai abunu lo paithago mass gathering ebong chini bike rally ni warriors rok Behala Bari o chini mass gathering tongnai abunu chini final program nai aro pognarak nai borom ganang Ananto Deborma borom ganang je MLA Swapna Deborma এবং চিনি জুদা জুদা আদমর কারো বক্তব্য না রেখে মাস গ্যাদারিং প্রোগ্রাম নছে সমাপ্ত খাইলে এবং বাইক র্যালি শুধু বাইক র্যালি আরো ডিফারেন্ট কারিকুলাম দিশিংতে বর্ণ থানসা খাইলে মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম নিচে চঙ্গি নাম বেলায়